Kieha na kigiriko kinene nisho irathamaka kuri nyumba na arata Brian Kagoda, mwanake wa miaka 31 kuma gicigo kia ubunge kia Bahati kaunti ya Nakuru, thutha wake kwogwo kwa ihinda ria thikũ 4 na macungiriro gacoka kuoneka emurage. Brian na uria ni muhuri biashara na araturaga bururi-ini wa Belgium mena nyina atanathamira guku bururi-ini, akorirwo nyumba yake mwena wa Bahati mukuo athaitwo na mihindo moko na maguru guku aihiirwo ni rema mwiri-ini wake, undu uria kurekuirwo ahota gukorwo ni aratungitwo iheri nene ma mbere ya kuragwo. Tuko na uchungu mwingi sana kuimagine vile imefanyika na how you are just helpless. Mtu ameuana na ako huko nje, haieleweki vile itafanyika, though we are praying that both the police and also the general public iweze kutoka ndio maneno iweze kuisha. Kuringana na Eric Murage uria ni umwe wa family, mwiri wa Brian urahithũkirio ni muratawe uria urathiete kumwetha gwake, na haha maramenyithia borithi iguru ria ndeto ino guku magikwa ngero ino ya gukorera tabanirio ni athiriti yake, kuona gutire kindu kireyitwo ona kana uhuthiri wa githuri, kuona gutire na indo irathukangitio. Our biggest request as family ni wale marafiki zake ambao wako hiyo area ya White House, hapo area ya White House, hiyo area ya Brian Apartments, mtu yote ambaye anajua Junior Kagonda, ambaye ako na information yoyote, ambao walikuwa marafiki, watu wa bodaboda, kwa sababu alikuwa anasafiri na bodaboda sana pale na alikuwa na marafiki wengi, usiwe na shida kutembea kuingia kwa ofisi ya DCI. Akiaria moshari-ini ya Nakuru, mama wa Brian Benjamin Njoroge augite moimirira ma postmortem monanitie Brian arakureta thikũ 4 thiru kumana na nguraro njuru cia mutwe, guku makiuria ruhonge rwa DCI mwena wa Nakuru aria moigiriire ndeto ino gwika mitukira niguo mone kihoto kia mwana wao. And it is true from the report ni kuonania ni kuragwo arakiuragirwo. So we are waiting upon the police magitenyeria uria megugituteithia investigation nikirike. Handu-ini ha Kameme TV mutamburuko wa mohoro, njitagwo Waithaka Kinyua.